Mwanzo mworigiriri kereto gutigana ne report iyo ritukoria rero abamenyi bensembe ya Bumariba West imeye bunge ya Bonchari county ya Kisii nigo bono banyorero mweso nyuma yo kubera asegeka egetambe batabwati omugambe ase ensemeyo ritukoria rero nigo mo DCC o Kisii South anyara koba gakumubekera ekirauni omugambe omuya ase ensemeyo ase Rieta Benjamin Opanga elikora abamenyi bensemeyo nonyana bo ni gabarai ao banyara koba bagoikirana ase omuyigoyo abanyara koba bakuburia omu MCA bwensemeyo anyara koba kagoikirania ama Oscar okorera abamenyi bensemeyo amagendero aibanya tukoba bakumochora abaikirani buna korosia chipara nabo igo korosia chiskuru egati yebinto binde ebinge nonyana bo ndigo bwa MCA bwensemeyo sobe wodi yo anyara koba kagoteba buna asabana balia batanyorete chibasari nigo chirachi konyara koba chigotomwa gochiase chiskuru eri bachikonyara koba gochinyora ase chiskuru chiabo ao report yo ase inchira yobo ikirano Murambi munakubeke gwero bya So mimi ninawaletea Chief Bumariba West Mr. Opanga Ayuma Benjamin Opanga Ayuma. Sawa, asante. So sasa naweza niongee, lakini kabla niongee wacha nikaribishe wenzangu kuja nao pia waseme. Kome kinde demand ya moyoka aba mali baba minto dirimu na mwasi berete 2017 Korubono kanya gukwana sogweta nyenga kie ya 2027 ikarogone kia umariba no maana usono balimo tuanya kanya ole keruge kuruke batia ruo omorero twalimetie umariba tali enyomesie serikali yetu tunye bwatesia nere kugamba na mnaona katika ile challenges ambazo tuko nazo hata mkiangalia siku hizi bei ya mafuta inarudi chini, uchumi wa serikali unaendelea kuimarika. Ile njaa tulikuwa tunaongea wakati mwingine uliopita inaendelea kurudi chini. Kwa hivyo serikali inajaribu vile inaweza kufanya kazi, alafu wananchi waridhike. Mwangete chikura chinyinge esekero kyobo women rep wa Kisii County. Na atemire korigereri na Bonchari koru devolution ya gachagete 2013 Bonchari mbanya gotena bo governor mbanya gotena bo senator mbadageti nonye no bo deputy bono nainje kone sokiri muno mokungu omonchari ekebande kegosoma Bonchari okoba nonge boire Bonchari motare gwanja torete gente ke Bonchari totigeta biyo gosaberana tokonye korwari. Mimi nimeacha siasa. Siasa hii miaka yangu ni mtu wa kuacha siasa kweli? Nitige siasa unanga naika. Bona gotire. Karansa gatigati kolega asiendonge mo base ko mwingire ya mono maybe mbona kubanga. Tarwayo. Aba matuko nguminyokale. Lakini ngere majenga na ngende kubanga. Tu. Na nimeona kwamba wewe umefanya bidii, umeona ni vyema akue chief saizi. Wahenga wanasema kwamba ukiona vyaelea ujue mfanya nini? Kwa hivyo madam sisi wewe ndio umeunda. Ni engineering. I don't know why people don't look at that side. Omugambi Opanga Bono, you may not be political. But when you need to also know about politicians amato. Don't shy away from asking help from some of us. Ansira mate gaiga amai gotorera diriana gosebano na magana ye chikura bali bakubodi tigato basabere na intudende okobanture rogena 2027 toche totene na tubarokie gorobeli ndo mutugo cha korosia
na miranga mate tugo chakobe skuru kirkiabo mariba di bawal go kirani ko yel town yana kinawa the west otwa kete kibasa irke skuru weki so olio otoye lakini bali skuru kire isiko tutare ko nyara go ike isiko ya umariba okoro muta ke kama tukaya bere ejeira nete akini kike tsarasin kyo onyo kende ngeri go chenja onyo kende ngeri go chenja sai nyonto te kwa wajinde elimbu atene elinga omwan Monday ina kutora ade chifo mjao na bali ba ko soma kitife Monday kifo mngore ta toraria omwani bali cholie na bara